shit! Yeah, boy! Oh my God, that's good. Oh my God. I literally... You know what I mean? Put it all the way downwards and... Da ni'n gobeithio bildio car yma a cael spin rownd track môn a drifftio yn y Matsuri. Da ni am trio bildio drift car. Dwi rioed wedi bod ar track yn drifftio fy mwyd. Dwi'n meddwl fod dim un yn nhw wedi gwneud dim byd fel o blaen, so fydd hynny reit interesting a hwyl, possibly. Mae yna slight change of plan. So, da ni efo project number 2. O'n i'n meddwl bys o just yn straight swap, ond mae wedi ffindio problem ar y ffordd. O ie, on a few hiccups. Matthew sy'n gweithio lle Howell, hogyn ifanc, 16. Mae'r hogyn ma'n gallu dreifio, Dwi'n siŵr bod ni'n mynd i ddysgu rhywbeth gyda fo, Chwarae teg i'r hogyn mewn 2 diwrnod. Car yn rwlio, mae'n rhedag. Plan ydi, rhoi hwnna ar hwnna. Dwi'n jyst gobeithio bod performance ni yn mynd i fod mor dda ar build ei hun. We'll get it back in the format area once you get it. Mate, I'm fucking buzzing now, Fucking mint. Bring it back for alignment before you go to the track. Bring it on the wheels you're going to be skidding on. Okay. We'll take as much camber out the back end as possible. Okay. We would recommend adjustable camber arms so we can get a lot more adjustment on the back. You'll get a lot more grip on the front than you will the back, so it should slide nicely. That's what we're on. More left. Yeah. Yeah, slam it down, boy. TV. Let's do that again. Take 2. Dwi'n recordio fo, mai? Ynddi. Gwaith fi ydi dwi'n vinyl rapio ceir a banio a stwff. Dwi'n cyfro car mewn sticker mawr. It's the easiest way to describe it, really. Da ni'n mynd i roi rap ar y car. The table, mate. Lle bod chdi'n peintio ceir diwrnodau yma, ti'n cyfro fo mewn sticker. So, da ni isio stripio bits ar y car sy'n y ffordd. Mirror, seals, door handles, rear window, deith hwnna allan mewn un quick wipe down a decontamination a wedyn rhoi y print ar. Sy'n llawer o waith prepio, i fod yn onest. I mean, mae'r car yn ffoct, fel mai. Dwi recyn os ni'n gallu neud o mewn 4 awr. O hwn fydd full printed wrap. Fatha, fwy o lliwgar dwi rioed i neud. Dwi'n kind of mixed emotions though. Dwi'n edrych ymlaen cael spin yn car, ond hefyd it's a bit daunting sort of thing. Ti'n deliberately colli control o car chdi wan i fynd rhwng gornel. It's a bit, I don't know, scary. Show hand. Oh. Mae'n gynas. Nervous.
No, dwi'n nervous. Dwi'n meddwl fydda waith ar y diwrnod, dwi'n bad ar y funud. Dwi'n trio fod yn confident yn dan y beth. Ond, na, dwi'n ti scary. O'n i'n meddwl sa'n ni'n neud hoodie i ni wisgo ar y diwrnod. So o'n i'n meddwl, tefyd, o'n i'n spicio hyn i fyny dipyn bach a adio y patrwm sydd yn yr app i mewn i'r design y hoodie. So, basically, da ni adio livery y print i mewn i'r 13 ac i mewn i'r S-strut a'r coilover. A wedyn di adio'r un logo ar y front on the bube. So fydd y ddau ni'n mynd i wisgo hwnna ar y diwrnod. So mae'n kind of all uniformed and matching efo'r drift car. All the gear, no idea. Absolutely. We need the wrap. Oh, yeah. So that. Special delivery. Dickhead. Tot i'r wraps. So ni ddim yn expecting yna. No pressure. Blind cut. Oh. You need to roll this now as if you were keeping it. Pam ti'n torri y section yma ta? Na i dorri fo ar ôl i ni fesur yn ebyn y car. Gofyn fi'n torri gormod a wedyn mae yna silver yn dangos trwy lle mae'r gwyn bod. So ni'n methu deseidio'r pa lliw wneud y car. Dwi wedi deseidio bod y car yn mynd mewn gyn gymaint o lliwiau fedrwn ni'n neud. So, fydwch chi gweld ni ar y track. It can't be missed. Smart. That's it, just smart. Oh, mae'n edrych yn dda drag car, yndi? Let's do this. Let's do the initial peel. I want you've got to hold it pin fucking straight Sorry, now. be? You've got to hold it pin straight now. Sorry, be? Dal hwn yn fucking Oh, syth. okay. Seps. I don't know what the fuck that was. So, Right, get back to your original position now. On there. On the back there. That's it. it's on the calf. Whoa, the static on this is absolutely insane. Right, tension please boys. We'd have been fucking screwed there. John, go back. Cadw chi gyda'r pa mor uchel wyt ti, cos ti wer uchel efo nos di. Thing dwi'n pwyni am fwyaf ydi pan ti'n repositionio'r vinyl o fi'n tynnu fo a mor higo, ie. What a fucking daunting task. Yeah. Whoa, that's super soft. Huh? That's super soft. That's what I'm trying to do, I'm trying to lift it back. Okay, watch the top. Hold on. Jesus Christ. Be ti isio, mate? Just dal yma. Pan ti'n actually neud cuts chdi, ti'n dechrau gweld y ffenast, ti'n dechrau gweld y vinyl yn tycio mewn, ti'n dechrau gweld siap y car yn dod drwy'r vinyl wedyn. Really satisfying wedyn, cos ti'n dechrau gweld siap y car efo rap. Ar funud, mae'r thing just i plastro ar ochr, dydi? Rap yn dod at ei gilydd, Really satisfying. Really satisfying. Dwi really nervous. Honestly, dwi'n cachu plancio. Nes i tecsio Hywel dyn ymlaen, mynd, ga i ddeitha chdi rhywbeth? Yes. I'm shitting myself. Dim just ynglyn â
bod yn rybys, ond y chwalu'r car da ni wedi bod yn bildio am y 2 fis dwytha yma hefyd. Drift Matsuri, dwi'n awgrymu bod y gair yn dod o Japanese race culture. Ie, mae Matsuri yn dod o Japan. Fel arfer, 9 times out of 10, ti ar trac efo un person arall mewn duel. So ti bob tro efo lead a bob tro efo chase. Style points, dim fwy na'n byd. A sut maen nhw'n cymryd gornelu, speed y gornelu, faint maen nhw'n ddal, pa mor un tandem ydi o. Cos tandem, ti'n galw fo pan mae'r ddau nhw efo'i gilydd, maen nhw'n gornel. Dim yma lot fwy am steil na mynd yn fast os lici di. Mae'n cymryd talent, ond just trio disgrifio pam mae o'n ffordd o motorsport. Mae'n anodd, cos fwy o stylish thing di. It goes, you've got any hats left? No, only the drifter. Ddim di briefing wan. Mae'n rhaid mynd trwy fatha safety precautions lle. Deithon ni ddim dreifio fatha Pencox. Iawn? Na, dwi'n reit nervous. Dim ond on. Oedd Leon oedd allan o'r fi chwad teg. It's got loads experience, so mae di wneud drift experience. Iawn? Good to go. Good to go. Oedd oedd yswcta bach, yn ideal, ond perfect. You going? I'm by. Ready? How's it going, brother? Hold on, what there? Yeah. Oh, hold on. I'm trying to do as much as I can now. Woo! Fuck! Let's go! Let's go! Fuck yeah, fucking massive adrenaline. Woo! Crystal with a jelly. Yes, class. Mae'n adrenal, dwi'n rhoi gael adrenalin fel yma. Mae'n thing yn awesome, man. Mae'n rhoi ffwc o buzz i chdi. I ddod o That's my man. Your camera, Sean. Camera? I'm up back. Okay, mate. Well done, Matthew. Mae'n just yn cool. Mae'n edrych yn cool. Mae'r ceir yn cool. Same again. Same again. Same again. Dwi'n acceleration na o drif y car yn fast, ond hollol wrong sut i fod i lle mewn ffordd. Eisiau fatha push y car mor bell ys mae o wisg ochr yn y geidi, ond bod o ddim yn reit rhwng. Yr un yma wan, bara ffwc o clic i ddyn. Ie, cicio fo allan yn fuan, dyma de.
Nice one. Fucking good going, Luke. Fucking good going. Woo! Big peels. I fucking hate that is. Oh. Well as well. Oh yeah. Sean? No. Video wheel? Dwi torri y diff yna fo. Y diff ar y gawr am hwnco. O'n i ganol drifftio. Ac nes i roi tygu hydro i spinio car round a codi clutch a nath i neud uffar o bang an o'r car codi. So... Scary, mate? Na, o'n reit hilarious, ond... Mae'n hilarious wan, de. So rai fi fucking iwyd o. Basically, mae Mark i agor y casing y diff fyny a mae'r danad yn completely cirio a bod yna bit metal yn yr oil. Dwi'n siŵr yn union beth ddigwyddodd, ond mae'r thing completely toast ar y funud. It happens, Mae'r diff completely kaput. Mae gorau ffixio fynd yn ôl o'r track. So, mae hwcer hydau gwmpas ar fyd i trio sortio'r parts allan. Pan oedd Lewis allan, oedd ddim wedi gwneud lap I hun gyntaf I fynd o'r roger arall. A dwi'n meddwl wedi building confidence o fyny wan. Luke's doing really well. He started off, got the feel for the hairpin. He's obviously got the balance of the car quite well, so he'll get it. I'm pretty confident in him. This bit, yeah? Down? So. Oh shit! Yeah, boy! Oh my god, that was close. Oh my god. Bwysig chwarae teg. Doedd. For experience dad. Deilio'r gwnnau lawr reit da, ie. Yes, lad, yes! So fe, fedrwn coelio mewn beri 4 wsos yn ôl, ddim yn darna, ie. Minsian o insian yn car arall, be. So'n byd I plymio mewn. Mae'r car literally wedi cael ei droi rownd mewn 4 wsos. Chwarae teg i'r ogiau yn y garage. Mae'n edrych o dda hefyd o'r trac yn sefyll allan, dwi'n ni'n bedd. Dwi'n eisiau fod ddim gallu mynd allan, cos mae wedi gweithio galed I gael y car yn barod. Lwcus, pob yn efo'i gilydd eto, ie. Car community, ie. Pob yn licio helpu. Hapus. Da ni weld sy'n neud y car mynd. Barod? How's it going? Tan iawn, gadael gynnwys i rhywun. Yeah, go on. Gyd ti'n mynd i'r hairpin bach? Yeah. Chwarae teg, mae'r thing di performio dda, ie. Dwi'n mynd trwy diwrnod heddiw, a dwi'n mynd I chwthu fyny at ôl. Watch di look fi o'n eitha chwthu fyny na hanner awr dwytho fan. Bursing. Nuts. Yeah, Nuts. bursing. Mae just nuts gweld vision ar papur a ideas ar papur yn dod at ei gilydd a creu hynna a just cael diwrnod os ydy gael. Just nuts, man. Nuts. Can't believe how it's defined. What a car. Fucking